Fuck, jaz to moram videti. Med. Med. Z medom se da tetovirati. Provali bi lahko. Da bi se dal med noter na mes barve. Provam. Kje sem zasledil, da si je nekdo dal pepel od svojega brata v črno barvo? Ja. Sej, črna barva je tak neki karbonski del, Ja. pa in pol to delajo. Ena izmed dražjih barv na svetu za tetoviranje je bila tak, da je en majstor, neki, ne NASCAR, drag raci, ko so, je skuro kole, NASCAR je bil, je skuro kolo in potem so kemiki pobrali tisto skurjeno kolo in ven izolirali te karbonske delce črne in jih dali zraven tistih ostalih pa naredili barvo za tatuje. In je ena kapica ta barve prišla $300. Fuck. Ja. Fuck. Imaš pa NASCAR tatu. V bistvu je ista stvar, ko bi bilo kot izoliral ta, ampak samo to ne, samo ni, ne. Pa si pa krok narišeš. Pa si isto kot NASCAR. They're just making a left turn. Ja. Fuck, jaz to moram videti.